Жын фалтарын тақынсын алладай мағын ебон наузын фала. Надартыр ұрмаджар қайығы яфтыны жағзына. Қанық аталық шандыру аппата адамон олимпиады олақ ижзау менталун арифметика. Умане бону арифметика жындар қашлаварта салдыр секундма бақынсын. Штыр күрде атыл қашы валонима бажунгашты науаз қашчыты. Даттамсын нахашы бар. 5 минус 28. 71. Сыбыррашта де амғодма зуапсатты. Ханыката Александр менталун арифметика икорды архай ыртамая фылдыр. Наридаган як ухы бафтыт бира антыш динатты. Араджа архайта аппата адамон олимпиадой менталун арифметикая Сочи. Умдар таражын тхуждар. Сперва переживал. Раждар тынтыхштан. Муяк кына шарах шонжарга. Фалауи фашта матыхта рамбырт коттон, ама хашлаварта бахашт коттон. Олимпиадой тхайта бажыттон августа. Ханыката Александрыны ярджыта куджағынс автомай боны бома шашывалон. Хантинактам хуждарарахшы, шишк арцқуштар, уймама тахтар кудыканын райдытта. Изначально решили... Рагайна фандыт самайна шваллон асык ордма басыва уйтхай. Ежардама фасыд. Кудам-кашын автомай ежонын зинаттадар фабаржон тыршты. Менталон арифметика и шахисы шабита фалварынс. Удом бынтон андар хужаншты. Инна шваллаттай хисанканынс. На республикой менталон арифметика и шахи фылдарадам фалварынс. Гомканынс ног школата, одаша ахурзаутыны масылдар ыфты. Менталон арифметика и школа айража моны жынахаштам гашка. Асык орчирав жара, уй ниса улфафашмонканзан. Очень многие люди считают, что Бира адам автан қалынс, ама менталон арифметикай армаштыр намайга канынс. Рашчық гайта шавалоны құды канынад ивы. Уима шаби школа айхош бары канынта армашт математикай наишсан, фалама инна предметтайдар. Радон конкурста ахисан. Ханыката Александр мата ноджидар юшық жари майдан. Фидан нырма бира конкурса узан. Лапусам сатта у. Уажита залинак утырты аида томайты алана и рыштон хабарта.